n'udukuru twacu two kwa gatanu. kuri twacu kuwa gatanu dutandukanye. Nyirango reka tujye kuri ntuza fere Rafinha. Iracyari aho ndabona bayikwepa famiye, ariko imaze gusohorwa n'ibitangazamakuru bibiri byo muri Brazil. Bayisubiraho cyane, urumva ibintu bya Rafinha na se. Ariko se amugani abantu twarabibonye, abantu bibaza byashoboka gute umuntu uhembwa kara kavagari. Oyasuka amafaranga atayafite, ariko nayandi agomba gukora ibindi. Tarumva. So Rafinha rero ku bantu kinnyi mu equipe ya Barcelona ngira ngo ise yitwa Rafael Belori. Urumva? Rafael Belori rero birumvikana, ndetse abo nibo n'umuryango we bano mbona kuri YouTube. Uriya ni se na mama we. N'ababyeyi be. Ariko noneho Rafinha we n'umugore we Natalia bagira gutyo, urumva bafite party yitwa ngo ni image rights ntuza fees. Bano bantu baruka amafaranga menshi cyane image rights. Akagira salary isanzwe muri Barcelona. Iyo salary ya Barcelona burya ni ibizo babakoresha mu buzima bwabo n'ibiki byose. Ariko biriya bintu bijyanye n'ama image rights, we Rafinha ukabona ko yari yadesize ko ari ibintu bisa nkaho ari nka savings ze. Nayo aba ari menshi, ibyo yamamaza Adidas amaki yego, urumva. So uyu mugore we rero bamara imyaka isaga 10. Bamara imyaka isaga 10. Ngira ngo ku baterete benshi iki kintu bazakige. Iyi gahunda ya kuko yabonye wajyanye n'uyu kazi akesi Desire. Izo kariyeri zizamo ubusobe bwinshi. Uzabicungubire. Ariko uzacungure benshi mu baterete bagira stability komeye, uzasanga baba bafite uko bakundanye wenda n'abana b'abakobwa bakiri bato bakigana n'ibiki byose. Abo bantu usanga bafite kariyeri zifite stability. Ingero ni Messi na Cristiano. Yego. Umva. Oya Cristiano nuko afashe icyemezo uba ntago ameze nka Messi. Messi n'umwe we uriya madamu we nuwo. So kubwizo mpamvu ubu urabona ko wabonye nka ntuza anakunze nk'umukino witwa ngo ni Declan Rice ari umukobwa bakundanye kuva bigana n'ubu, ariko nyine umugore wa Declan Rice bana yarabyibushye angana nk'isi yose, bana bimwe ku social media baramwiha. Abantu batariko mutekereza ko abastari bose ari ngombwa ko bakunda abamodo babakobwa bateye uko bateye. Mutekereza no umuntu afite uko yikundira umuntu wese n'uburenganzira bwe. Urumva n'uburenganzira bwo reba nk'umugore we bakamuziza uko yiteye ngo ko tabona ameze nk'aba ntago ari itegeko. Mumurekere umutima w'icyo wakunze, ibyo ukunda si by'abandi bakunda, si byo. Terengo uyu Declan Rice baziranye kuva ari batoya, akiri no muri academy ya West Ham. Urumva babaroyo cyane. Ni kimwe na ntuza na ntuza ni kimwe na rutayizamu Harry Kane. Harry Kane hari abantu Lionel Messi usanga kariyeri zabo zitarigeze zari zo guca ku ruhande n'ibintu nk'ibyo ngibyo. So Madame Rafinha rero numva ngo namugwaye n'abana babifoto no mwana we kuri iyo gahunda nagwaye kuri kubyo ugomba gushyiraho, babanye nayo imyaka irenga 10. So Madame muri za planning akora aravuga ati ariko igihe kirageze dutangire dushake properties tugura amazu. Baragenda bajya kurambagiza inzu, ebana inzu igera kuri miliyoni 10 z'amayero. Urumva numva ari niyi bapangaga, urumva iri ahantu muri estate, nturebe inzu uri yakaritsiye irimo irakonta cyane. Ebana ngo bakore ku gatabo kamwe kajya kwishyura bizi bya bindi, babone bata amafaranga mufiteho nahagije. Ujye ubona bwa butumwa yigiye nko kwishyura ahantu ubwije kavuga utarava he noneho nimbe naba ntago ari kinywaje ngo bakinyweye cyangwa ibiriyo byariyo. Ibazo ujya kugura inzu ya miliyoni 10 z'amadolari ugakubita ugasanga ntaje. Urumva so urumva noneho hezi se ibi bintu byagenze biti
ibi bintu ni ibiki urumva ibi bintu byagenze bite bivuye batangira guhamagara muri za Equity baza bati ni ibiki so Rafa nuza rero madamu urumva Natalia aragenda arakurikirana bajya aho ibyo mafaranga bijya baza gusanga urumva umusaza ebana 80% y'amafaranga yazaga kuri Image Rights yageraga kuri konte ye 20% ijya kwa Rafinha nyine no kubera ko ari papa wawe n'ibiki muhunga arabiturisha umva bizana akabazo mu muryango uzuko n'ejo bundi bana bicecetse bashaka ko muri Brazil byakomeje kugira gutya usko no muri Brazil bo urabizi abanyamakuru bose bayo ngo ni bamwe baterega muri yagiye no kwigira muri Hilal bamuhe menshi kuko ubukene bwari bumwishe akurumva iwanya bari iwanyereka amakuru barayabibazo byose byaba n'ubundi bigarukiraho so nicyo kibazo rero niko kantu kamaze igihe gaca muri social media sa inkuru rero ivutse hamwe rimwe ukabona n'undi arayanditse n'undi azanye ibindi bimenyetso Desire uwo mwotsi ntago aba ari umwotsi woroshye cyane biri wese kagwa kuri konti akuraho arumva nawe urabona ukuntu wamaze kungana ariko nawe urabona ko ifaranga ryamuguye neza ry'umuhungu we nawe barayari yabaho ajya amafaranga y'umwana none se urubatara ari umwana urubatara ari umwana nasubiza umwana arawe wavunika umwana aravunika nawe ari kumurezera ariko nawe amufiteho ijambo Rafinha cyangwa yase ko yonone kuba tuzi ko abana bashi bo muri Brazil basoje kariyeri hari abantu bagiye mu muhanda batagira icyo bari oya biba byiza wenda yaza ko ntabwo wibuka abantu ze ejo bundi babafunga bavuga ko ata mafaranga bafite nose ko kereka niba ari cyo yamuguriye nyine akavuga ati dore y'amafaranga nakuyemo ibi nkugurira ibi ariko ni mukuru si Ronaldinho ejo bundi byagenze bite bakoreye menshi ariko kuntu ambiance zahari ziteye ubwoba baramufunze itora mutangira amafaranga bayituna ba Messi bagiye gukotiza gufanya mucango bafanya mucango kuri Rafinha rero urumva mugani ni kibazo araza kubyakira gute se papa we barakubana gute barabivugana se n'umwana confre hagati ya se n'umwana hari umuntu abijamo cyane kuri Rafinha ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Brazil mu mikino y'igikombe cy'isi hamwe na Zamo Sports ku bategura imikino rero muri rusange nababwira yuko Zamo Sports ni application nziza cyane ibafasha kugira ngo ibyo mutegura bigende neza nabonye imikino ya gisirikare rero komeje Liberation Tournament abategura imikino twavuze y'ibigo bitandukanye ndetse n'abandi bategura imikino iyi gahunda ya Zamo Sports ni nziza cyane ibafasha kugira ngo mukurikirane ko imikino mimo marategura igende neza kandi biboroheye n'abandi bakina ku cyumweru Sunday League n'izindi Zamo Sports ni uburyo bwiza cyane rero bwabafasha kugira ngo muhuze iyo mikino kandi igende neza iri kuri gahunda muri WASAC ubu ngubu mu mujyi wa Kigali ni guca kuri website ya Irembo cyangwa application ya Irembo ubundi ugasaka